Pohnpei paniton malan wow na rakso Pohnpei yu wow nuki. Isanan kan ko, lekan ko, nanalang ko, nan kanyay ko. Wow choro rong sakal machay kopna, koryam kopna. Speaker and legislature sound ko pong lapalap. Lapalapakan nan palingin niya momot sa government o John Pohnpei yung sab. Pecawan luka kupuran koras ang nan sakal machay rong Rahnwet. Ngay sa Nicolas mekan pecawan kanila kukurakan au tagan sakal machay rong Rahnwet. Ya cara laban sakal machay rong kan kayong sakal machay president na pesan pecawan yang cuweta meeting the conference hen panyan youth hen pesan o karyang paitan usus ang wain pangala. Rong sang talagang wain Pohnpei, ninotan pa isak tumaw, wan parya kita isak tumaw, palian youth, palian mapula-pulan wain ka na napesan, pecawan tapyata raray tungal, riya kita isak tumaw, youth conference, meeting and palian mapula-pul, riya kita isak tumaw, nan wain Pohnpei. Meeting the conference watch, pecawan muyaw yang ray mapula-pul ka na way tayo ka na napesan, may wain Pohnpei, wain chuk, kursan o wain yak. O pecawan chapter, ninopan pa isak tumaw, o pan pecawan musakla, ninopan pa riya isak riyaw, and pariya kita isak tumaw. Nan meeting the conference watch, sang chocha may ray mapula-pul kan, pecawan cha kawala kawait pa, metuwer cha palian rasan mau, palian school, palian way, o saman uyakan kaway to apali ka palakan mepit, wak taklan nan wawa o sang chaykan metan uyamen kaway, ang sakal machay na pulapul and Rahnwet te maywach. Nan programen kasarang yan Kristan conference te meeting watch, Sapon Machay President Penetrasan is Excellency David W. Panuelo. Pecawan niya cungal sa karantan kaway kang rail na global kan niya pecawan kaway kiray. Sa ngalan kaway kan mekani nenenuya apal panarail no nantiyan may kapwatch mekachay pecawan pecapacho tesoso pa Rahnwet. Uyapan apali ka palakan mauyamen kapar ang kichay narangasan Rahnwet o sangan uyapan katangkan mekan kap uyapalpan mapulapulkan and way tayo kan and nan way na kasamwat. Karya mo kayo saklan sa pagmachay ruan Rahnwet. Wain pangilap kacawan yanger uya. Aray cungal sos and pilata, aray cungal mayor kawayan sap, o chawekan and puinen kokosan at the council, wayan pokon ninopan pa isak riyaw and pariya kita isak tuwaw. O mecha waya hanapusal result and resource and pangilan. Yet one paitakan, ang sir and mayor to wayan sap Smithy Clark pecawan cingalan kita khusus 5 riya isak 5. Ang option wayan pakal ta council pinan ng kaukasanet and wain pangilap laptiyan khusus ng payaw pakal kayo Hirailakan mepacawan poita ye Jefferson Ranis ususa puke ye isak o kinsiro pawas ususa puke 5. Pokel koryaw telepteriyaw pero ko naman hirailakan mepacawan poita ye pen iken ususa puke silisa palu o Kotaro sawas ususa puke paisa kriya.
Pokin kasilo te lebiti usus ng pesilo. Sa karakap ilang me pachuan poita. Yen san yens ususa bukaraya sa kwano o seruko kalar ususa bukoy wanay saksilo. O pokin katayo talapian usus tayo. Kakalya pelelos. Makio James ususa bukoy sa tayo o Cherio usus tuway sa tuwa. Main ko yun na tsakan, autatan, sapal na chay rongan Rahnwet, kalanganin kupran koros o kasalilya.